Comme nous parlons berat, tamen tasnginya shed na da kanika mutton kebab mo. Tinggal shim kanika masala uni udai besen ubangala ada bros ashamaj samken shishamaj bahya uni udai udhania powder shishamaj bahya uni udai sok marit uba shishamaj uni pada jira udai shishamaj barit uni soft udai ashamaj ukaju rungai sautli bat kani pada kade kapiat kabangala ada sedih saw kumni uwe tingin say grani kini barokhat mo kani pada kade kado shine belang kani kade ke masala kabangala ada grind katu mo desa the khendiat haka grinder sa pinni kumni adem nangta sa ai sa kamlo saya khle bha diban khle bha melai bha hadu bakandala long bha ha kadok belang phila banle da kadok masiru kalong kumju hi tikani ngala tu shikenta shwa bangan shet pade ngala shim kani ka bol ngala thang urenga nalor pade sa ai da kani ka phanyang ne da ka ghi ka iru sa shutap kumtu bangin yo tu ka smoky tedem bangin yo ka tu ka tedem bakan sma ubi bha kani kadang don ka jing tedem ngan tap shu hadu bakandala lud kani kala long tengala aim yang khendiat nalorm tu ba kanum dambit ha kaktimo por bangia snaya katuka kebab tengin sashim khendiat kat bangi kwa ay ka size mo tamba ngideban shim kham stang hi ndewen penreben palan kadni kala biang tingin shed no hakatawa ngala ada penkluit ka ni ka umpanyang tingala ngala thep ya kani ka kebab te phideban kala alai sin hadu bakandala I bahamo ngashpun I tangkumni namar bakasit palat ka umpanyang kani kala long bat kala jam bha te hakani ka dok belang da phim kwa ban bam dok belang phila ban le da dok masine phila ban le da do siar ru kalong khoblei shibun ba phila ipe yakani ka video sngo bha like subscribe but share